کریستیانên deşta Mosulê û bajarê Mosulê beşekê wan tanûke nevegeriyayîne ser cihûwarên xwe. Ewên vegeriyayî dibêjin ji ber nebûna xizmetgozariyan û nebûna derfetên karî zorbeyî Mesîhiyên Mosulê nevegeriyayîne. Ev tinê beşek ji deverdariya Hemdaniyê û Bertilla û Bazwayê ku dikevîte rojhilatê deşta Mosulê vegeriyayîne ser cihûwarên xwe. Belê di rewşeka gelek xirab da jiyana xwe diborînin. يعني عندنا ناس الحين بعد نوکا گلک جی خلکی ما آوارنه لبغدا هولیر و عین کاوا و گلک دورین دی ام دخازین او وگر نوه دورین مسیحیان لی درفتین کاری کیمن و تایبت نوکا پیدوی پوختی هیا حتی کوکی بری لی بهتن و کار الویره کیما لو ما بزاوا آبوریا لاوازه. هر وسا کریستیانên deşta Mosulê sedema nevegeriyana xelkî bû ser malên xwe vedgerîne wê çendê ku zorbey Mesîhiyên deşta Mosulê xaniyên wan hatîne sotin û wêrankirin lewma neçarin nevegerne ser cihûwarên xwe. نرجع اسكن بيته اذا مفلش صاير قاع مهدوم وين اسكن؟ اوی مالاو کابل بوده چاوا نشتجوید اوی خانینینه پیدوی حکومت خرابو بکد دا کو مالین خواه ودان بکن و وگرین حولاتی پیدوی بچیه پیدوی بخانی هیه دا کو جیان خوب برینید اره حولاتین قرقوش آرامن لحولیر کریا خانی دیدن و خرجین مال و بکارن اگر مالاوی آوا بید ده وگرد بله نوکه حولاتی بکار و شیان نین خانین خواه آوا کد نه چار آواره بید نها ام بجنه ورن وگرن و خانین وان قابل کرینه ده چاواهن Eve Mosul'a kevne serê Cada Farok nêzî Kenîset Sae ku Kenîset Sae êk ji navodengtirîn kenîse li ser astê Iraqê. Berî hatina çekdarên Daeş bû ser bajarê Mosulê bi sadan xêzanên Mesîhiyan li evî taxî jiyana xwe diborandin. Belê niha û piştî nemana çekdarên Daeş li sinorê Mosul'a kevin yek xêzana Mesîhî jiyana xwe têda naborînît. Kawa Umerdengê Emerîka, Mosul.